салом ба ҳамаён касоне ки ҳоло бо ма ҳастед ва моро мешунавед. ҳоло мо шурӯъ мекунем ба омӯзиши фанни биология. Биология илм доир ба мавҷудоти зинда, яъне биология илмест ки мавҷудоти зиндае ки олами зиндаро меомӯзад. Биология аз калимаи юнонӣ, аз калимаи юнонӣ биос, калимаи юнонӣ биос ҳаёт, биос ҳаёт ва логия ё ин ки логос таълимот гирифта шудааст. таълимот. Яъне биология ин илмест ки мавҷудоти зиндаро меомӯзад. Бо ибораи дигар биологияро ҳаётшиносӣ меноманд. Ҳаёт ин организмҳои зинда аст. Ва истилоҳи биологияро новобаста аз ҳамдигар ду олим, яъне олими фаронсавӣ, ду олим новобаста аз ҳамдигар, ин олими фаронсавӣ Ламарк ва олими олмонӣ бошад Треверанус пешниҳод намуданд. Ва ин дар соли 1802 сол, соли 1802 сол новобаста аз ҳамдигар истилоҳи биологияро чӣ кор карданд? Пешниҳод намуданд. Ва биология аслан мавҷудоти зиндаро меомӯзад ва мавҷудоти зинда дар табиат бениҳоят гуногун мебошанд. Аз сабаби ки бисёр гуногун мебошанд, онҳоро ба шохаҳо ё ин ки ба гурӯҳҳои алоҳида ҷудо карданд. Дурусттараш ба оламҳо, яъне мавҷудоти зиндаро ба 4 олам ҷудо мекунанд. Ҳоло дар айни замон мавҷудоти зиндаи рӯи заминро ба 4 олам ва дар баъзе адабиётҳо то 5 олам медиҳанд. Ва ҳангоми 5 олам гуфтан, анамин ҳайвонҳои якҳуҷайраро дорем ва ҳайвонҳои серҳуҷайра. Ва ҳангоме ки 4 олам гуфтан, ҳайвонҳои якҳуҷайра ва серҳуҷайра ҳардуяшон ба як олам, яъне олами ҳайвонот дохил мешаванд. Вақте ки 5 олам гуфтан, олами якҳуҷайрагиҳо ва олами ҳайвонҳои якҳуҷайра, олами ҳайвонҳои якҳуҷайра ва олами ҳайвонҳои серҳуҷайра мегӯянд. Ва бубинед, дар ин ҷо олами чӣ? Олами ҳайвонот, ки ҳар як оламро фанҳои алоҳида меомӯзад. Масалан, гурӯҳи якумин олами чӣ мебошад? Олами ҳайвонот мебошад. Олами ҳайвонот ва ҳайвонотро бошад фани махсус ё фани алоҳида меомӯзад бо ном зоология. Зоология. Чӣ гунае ки мо медонем? маънои калимаи логия, логия ин таълимот мебошад. Зоо бошад чӣ? Зоо ҳайвон, яъне илм дар бораи, яъне илм доир ба омӯзиши олами ҳайвонот. Дигар илм бошад, ин ботаника мебошад. Ботаника. Ботаника илм доир ба олами растаниҳо, яъне чиро меомӯзад? Растаниҳоро меомӯзад. Олами растаниҳоро. Олами растаниҳоро. Ботаника аз калимаи юнонӣ ботане, яъне калимаи юнонӣ чӣ? Аз калимаи юнонӣ ботане маънои таҳту лафзияш мешавад сабза, алаф, рустанӣ ё ин ки растанӣ. Баъд дигар олам бошад, ин олами бактерияҳо мебошад. Олами сеюм ин олами чӣ? Олами бактерияҳо мебошад. Бактерияҳо. ё бо ибораи дигар олами прокариотҳо мегӯянд. Бактерияҳо. Бактерияҳоро бошад фани махсус бактериология меомӯзад. Микробиология ё дурусттараш бактериология меомӯзад. Ва олами сеюм бошад, ин олами занбурӯғҳо мебошанд. Занбурӯғҳо. Олами занбурӯғҳо ки ин оламро фани махсус бо ном микология меомӯзад. Микология, микос, яъне микос занбурӯғ, логия бошад таълимот. Яъне таълимот доир ба олами занбурӯғҳо. Хулоса мо дида баромадем ки аслан 4 олами мавҷудоти зинда вуҷуд дорад. Олами ҳайвонот ки фани махсус меомӯзад, он зоология. Олами дигар бошад олами растаниҳо ки инро меомӯзад ботаника. Олами сеюмин бошад ин чӣ? Олами бактерияҳо мебошад ки онро меомӯзад бактериология. Олами чорумин бошад ин олами занбурӯғҳо ки онро меомӯзад микология.
و اصلا ما شروع میکنیم با آموزش بوتانیکا، یعنی بیولوژی همیشه آغاز می‌یابد از عالم رستنی ها، بعد عالم حیوانات، پس از آن عالم زنبروغ و عالم باکتری ها. خلاصه ما دیده میبریم عالم چی رو؟ عالم رستنی ها رو. اساسگذاری فنی عالم رستنی ها رو بوتانیکا می‌آموزد و اساسگذاری فنی بوتانیکا علم یونان قدیم، یعنی فیلسوف یونان قدیم تئوفراست میباشد. این اساسگذاری بوتانیکا میباشد و اصطلاحات بوتانیکی رو باشد. اصطلاحات هم ترمینولوژی بوتانیکی رو، اصطلاحات بوتانیکی رو باشد. بوتانیکی رو بار اول کارل لینه پیشنهاد نموده است. لینه یعنی کارل لینه پیشنهاد نموده است. و عالم رستنی ها از روی که پیدایششان در طبیعت و خوریشان به دو گروه کلان جدا میکنند. یکی از این رستنی های خودروی و دیگری باشد رستنی های مزرو رو با عبارت دیگر رستنی های کشته نیز میگویند. رستنی های کشته اصلا رستنی های خودروی در طبیعت خودشان رو میخورند. برای پیدایش آنها فعالیت آنها تاثیر انسان یگان ضرورت ندارد. آنها در طبیعت خودشان به تاثیر انسان گفته میتوانند که پیدا شود. تخم اونها میریزد و باز دوباره از اونها رستنی دیگر پیدا میشد. و رستنی های مزرو باشد یا اینکه رستنی کشته، اصلا این رستنی که آدم در نتیجه سلکسیا یک قسمت زیادی آنها رو روینده است، اینکه خونگی کرده است، پولیزی کرده است و آنها رو خود آدم چی میکند؟ کشت میکند. چگونه که در اصل میبینیم ما پومیدور، بودیرینگ و پومیدور، سیب و زردالو، نوک، همه این کدو رستنی‌هایی که میبینیم این رستنی مزرو یعنی رستنی کشته میباشند. در طبیعت اصلا در طبیعت زیاده از 350-400 هزار نمود رستنی ها میخورد که از این مقدار 1500 نمودشان با رستنی های چی داخل میشوند؟ با رستنی های مزروی اینکه کشته و باقی مونده این رستنی ها هم رستنی های چی میشن؟ رستنی های خودروی میباشند. و در اینجا مرحله های انکشاف عالم نباتات یعنی اِوولوسیون عالم رستنی ها رو ما دیده میبریم. و در روی زمین یکمین ارگانیسمی که پیدا شدن اصلا حیات در رأس میبینه این آب میباشد. این در رسم اول این چی میباشد؟ سیانوباکتر، اصلا باکتری میباشد. پروکاریوت سیانوباکتری ها و از همین سیانوباکتری ها یا با عبارت دیگر میگن آبسبزهای کبود و سبز. سیانوباکتری ها در آب پیدا شدن و از سیانوباکتری ها در رفت انکشاف از آنها پیدا شد آبسبزهای یک حجره. آبسبزهای یک حجره و از آبسبزهای یک حجره پیدا شد آبسبزهای سه حجره. و از آبسبزهای سه حجره پیدا شد دو گروه ارگانیسمو. در رسم نشون میتیم یکی از اینها پسیلوفیت شکلون و دیگری باشد اوشنا شکلون. ببینید که در اینجا در رسم نشان داده این سیانوباکتری ها از سیانوباکتری پیدایش آبسبزهای یک حجره، از آبسبزهای یک حجره آبسبزهای سه حجره و از آبسبزهای سه حجره
ду гурӯҳи организмҳо бибинед, яке аз инҳо ин псилофитшаклон намояндаи он риниофитоен ки риния мебошад, якуми растане ки азо ба хушкӣ баромад мегӯянд, ва аз гурӯҳи дуюмаш бошад пайдо шуд чӣ? ушнашаклон. Ушнашаклон то ҳоло вуҷуд доранд. бибинед, ушнашаклон айни ҳозир вуҷуд доранд, аммо псилофитшаклон бошад, онҳо аз байн рафтанд ва ба ҷои онҳо се гурӯҳи организмҳои дигар пайдо шуд. Аз псилофитшаклон се гурӯҳи организмҳои дигар пайдо шуд. се гурӯҳи организмҳо ин кадом организмҳо мебошад? Яке аз инҳо чилбандҳо, чилбанд, дигаре сарахсшаклон ва севумин бошад плавнашаклон, яъне мунмунаҳо. мунмуна. бибинед, чилбандҳо, сарахсшаклон, мунмунаҳо. бибинед, дар ин ҷо дар расм ишора шудааст. аз риниофитҳо пайдо шуд анамин псилофитчи плавнашаклоне ки мунмунаҳо, як дигаре чилбандҳо ва севумин бошад сарахсшаклон. ва дар оянда то ҳоло сарахсшаклон вуҷуд, чилбанд вуҷуд дорад, сарахсшаклон вуҷуд дорад, мунмунаҳо қариб ки онҳо аз байн аллакай дар арафаи нисфшавӣ ва як қисмати онҳо аз байн рафтанд ва сарахсшаклон бошанд. аз онҳо пайдо шуд гурӯҳи дигари организмҳо бо ном лӯчтухмон. лӯчтухмон. бибинед, дар ин ҷо аз онҳо аз сарахсшаклон пайдо шуд лӯчтухмон ва аз лӯчтухмон бошад пайдо шуд чӣ? пӯшидатухмон. пӯшидатухмон. ва аз пӯшидатухмон бошад ду синф доранд. синфи растаниҳои якпала, синфи растаниҳои якпала, синфи растаниҳои дупала. бибинед, аз ин аз лӯчтухмон пайдо шуд чӣ? аз лӯчтухмон пайдо шуд чӣ? пӯшидатухмон. аз лӯчтухмон пӯшидатухмон ду шоха доданд, синфи растаниҳои якпала ва синфи растаниҳои дупала. ва ин буд маълумоти мухтасар доир ба қисмати аввали мавзӯи мо ва то мавзӯъҳои оянда интизор бошед. мо давоми қисмати ботаникаро мо фаҳмонда мегузорем. ташаккур ба диққататон. лайк ва комментарияро фаромӯш накунед. то мавзӯи оянда.